گرامی خوش آمدید مخلصان عزیزی من بسیار شدم که در این یکمین کنسرت من آمده بسیار می‌ندارم با سرودهای بهترین خود من شما را شاد می‌گردانم باز می‌نداری خود را با فرح حرمت می‌رسانم که اساسگزار ایجادات من این نفر می‌باشند بسیار شادم تشکر زیاد این یکمین کنسرت برای من یک چه خرسندم نمیدونم چقدر باز می‌ندارم که با دوستانم همراهی من دویت خواندن بسیار می‌ندارم برای من باور کردیتان رحمتی کلان همتون رو من دوست می‌دارم. Здравствуйте, дорогие друзья, мои родные коллеги. Я вас очень сильно люблю, я вас очень рада видеть. Я очень благодарна, что вы пришли на мой первый концерт. Я безумно счастлива. И спасибо моим друзьям за то, что они поддерживают, за то, что они пришли на мой концерт. Я очень рада. И благодарю моего продюсера Фаруха Юрматова за то, что за мои успехи, за мой первый концерт. Я очень сильно рада. Спасибо, что вы пришли. Мои песни только для вас. Рахмати калон.